मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुना Kkay Thokchom मैम तराम नौसरी हजिगसी हौकिब सेप्टेम्बर थादगी होना मणिपुर इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है तारे लालिबा नवेम्बर 19 फाउबी मनुंग लोइसनगदबा अदुबु हेना मखा सथरपबुदी यारी अदुबु टाइमलाइन है तारे टाइमलाइन सी नवेम्बर 18 द पीबनी अदुबु हजि फाउबदा वोटर वेरिफिकेशन की प्रोग्राम की थबगसी मणिपुर की अपुनबा इलेक्टर मसिंग की 68% खतंग कवर तौब ngambadu loinana masida social media da yamna viral obe paw haigatra hojiksi Suchanpur amdi Phezol district sigi tipai mok 56 thanlon 57 hanglep 59 saikot amdi 60 singhana sing basumba assembly constituency singi voters sing si yamna phajana cover tauba ngamdabadagi voter lakh ama hena hojiksi cover tauba ngamdabadu bu hari basing asi laliba November 19 phoi manungdi election ba ngamgadra haibadi pandamdani adubu masida akoi manungunagi program da yawbi nagdam CEO ge site gi official ama yawbi na ba haijabadasu madu akoi matam khara wali bene madu ma akoi media da phamadi nungaitre habi wafam di thambire loinana impact news na exclusive news ama akoi sasaru matam da ngasi si join CEO gi maikai digi yamna clarification ama piba haib tare punna manipur gi oina elector 19,39,112 leibe manungda 13,952 cover tabunga me aduga walhoriba 6,20,060 si November 18 phomangda cover tobang ngamna ba honagani habigi adu mathaja basu leiri habini adu kadai phawda masi hariba Suchanpur aduga Phezol gi district ki walhoriba missing asi hana yamna lana panjan grabra nitraga masi punamasi sengna leiri bra habidugi neina bani aduga si khatana tana hariba kendra si tana tongan Manipur gi tongan district sing marina Senapati district aduga Tamenong district sing masu hariba EVP electoral verification program thabaga si 50% hena wali adubo hariba matam sing sida cover tobang ngamgodoriba Manipur gi future haib tare hojik si JCILPS ki ILP gi yamna sobi issue leiriba aduga CAB gi issue leiriba singo mayam sida electoral mingsan basing sida yamna mamang da yamna aran ba thabak chathagrabra haib di matang ni loina ngasi gi hariba progress on electoral verification program haib sida khana nabudum tai news ki studio da langsin biri base gi hek thana le biri si ja YK Dhiren Convenor JCILPS ni Dhiren bahang da tram noksari loina guest gi med langsin bir ba was Dr. Dhanabir Laishram social scientist hoja basu tram noksari with ngasi guest oja Abdullah Fundreimayum president MMWO oja basu tram noksari ahan base oja Abdullah Laishram gi aham base maroina hojigi haijari ba mamanga thamjari ba koi background khara hai tare 19 lakhs hena leibas 13 lakhs cover tore adubu 6 lakhs hena cover tore within a short period minimum tarani mutangai re hojiksi adubu makha satharak pa yanadi leri electoral verification thabak se dum sathi timeline am pirga tawbani adubu sidaida maroina social media da leri ba figure si mayamna pakat panari se Suchanpur amsum Phezol district ki samna har sigi seda 2 lakhs hena voter leibasing da 91 lakhs pu yogdri hai tare adu total count 68% complete area is on 31st October kari phibam lei seda hana tawhiba hana electoral ming sang bising si yamna lana lei basalan tra hojik si yo target yo green khabibra kamai ui masi si aina keno to de khoi wazana anamba hena khangbirani hena phajana thambira kai I hope khanje hairiba ngasai district khar haikiba Suchanpur Phezol hairiba keno sing se matam kaya gi mamang dagi tongan ba akhoi gi keno mayam khakna maswai da akhoi gi mapan dagi mitop sing chanchalapai masing maram wa kana mising wangkat le haiba mayam ko swai da tholakhraba haji pausumba pau mayam santokhraba dumba district sing ai thamjage hanbada masi kadai phawa mitop sing changa ibno changa tabno haibadu di tasena aikoina government gi keno natabina sabe to masing thiru di leite hawik si swai jam sing ngai oi haitare masai gi mota hawji phawa mar cover to bungam dise government gi message sing asfon bo oi jala natragana hairiba keno sing da ngasai gi voter pansal ba da verification to ba da asai gi pansal lamiyo mayam do laitana pansalam sa laitana pansalam ibra laina pansalam ba taraga su ngasai gi voter si mamang da pansalam me khalo ai da thabjini ofam se pansalam me mi du na kanano kaino habsi mari makung thirak pakanda ado ai da difficulty me ko tholakani haina keno to badagi verification do cooperation pidabra maswai da ama thokra haina ai wakal da khalle masigi sida ai da thamjani ofam de hauji BLO sing jam chekin ba majak taga laidi ba swai da BLO sing aduga SDC SDO sing jam chekin ba machangi mani verification ni hairakanda aikoi verification pagtau torakanda ID hata hapchal lapoi chalapong phoi loina ja hata hapat khibagi phipom ko laktar gadi kasi electoral verification tawri sai masi sigi keno toba ID akoi da ID kana bado ado ID phun phangoi dai su khalle masi gi sida
ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ BLOꯒꯨꯝꯕ BLO ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯣꯝꯀꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯐꯤꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ BLO ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯝꯕ BLO ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯎꯠꯁꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ BLOꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ BLOꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BLOꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯪ SDCꯗ SDOꯗ BLOꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯗ BLOꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯁꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ SDC SDOꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯄꯥꯟꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ electoral roll verify ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯣꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯣꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯚꯔ 68% ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ more 30% ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯕꯗꯨꯜꯂꯥꯍꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯀꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯒꯤ 60ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤꯗꯅ 40ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯀꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ 60ꯁꯤꯗ 32 33ꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝ ꯂꯩ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯕꯦꯡꯛꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯕꯦꯡꯛ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯗꯅꯒ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯅꯩꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯔꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯅꯧ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤꯠꯇꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ 20ꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯂꯧꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ 19,40,000ꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ 57 ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ 12,29,645 ꯇꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯗꯗꯤ 68 ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ 63 somethingꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯇꯤꯄꯥꯏꯃꯨꯡꯅꯦ ꯊꯥꯟꯂꯣꯟꯅꯦ ꯍꯦꯡꯂꯦꯞꯅꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅꯦ ꯁꯥꯏꯀꯣꯠꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯡꯍꯥꯠꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯠꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤ 52,666 ꯇꯧꯕꯗ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ 23,291 ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ 29,447 ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯣ ꯍꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯗ꯭ꯔꯥ 29,447ꯁꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ
adagidi mo ani subada Sosanpur ju amane ba Sosanpur ju 55,000 ga 741 idana adui manung da je only 33,000 ga 2091 ga me adu hoji tawdi je 22,000 ga 450 ne ba adi chithau ri je ada ahum subada mo hanglep sine ba atei ju am tawi ko nearly 10,000 ga me ada ngata ne hoji chithari je lep tawsi ada hanglep ki ju 30,133 na cha ada masida 11,000 ga 557 ka tane ngami je aduna lehuri je question to is 18,000 ka 567 76 ne ba adu di yam lepo taw idana amasi akhoi gi sarkar na mana cover to bangam da bo oiroin khale ba kaino da moi network si yam bne ba aduga cover to mafam ju yam ngam bne ba ada in kan mada smaina khan leina akhoi gi seat allocation si india gi si population da base to bne aduna akhoi gi je even 25 lakh si sudrabanina municipality ba akhoi gi municipality corporation ondi ga council ga le mi do corporation ole is population matuna lakh 25 mathak lakh badai ne ba adamaina seat ozil le 60 is jo henkala ko yai ba se nagaland gi 60 to 80 lakh rena nagaland gi 80 la ane usiko mp jo hum loi wai rani adamaina akhoi gi su kuki gi kangbu gi naga gi kangbu gi maitei kangbu gi seat ahunga mp ga jo demand tor ko yai because of the increasing population ko ada mi di ta sengdi henkata ba aduma ko sere hengat pa aduma ani subada mo yamna missing person ba jo kuki sinau sing da kana bale ba kaino da Myanmar di kuki ji as a ethnic group kuki ji Myanmar government recognition pi de maitei pi naga dum pi ko miut ka MLA ka ba mantri ba dum yaure kuki ji makti na Mizoram ka da kuki Myanmar da ne moi gi Myanmar gi recognition pi ba ethnic group tin na te an mo yam da tale aduna moi is compel ta we anak pada lakus whether Mizoram wagera Manipur wagera moi chin kuki myam ji lak gi moi compel lak ta ba ya da badung tori ne aduna hoje Sosanpur gumba kari gumba degidi mai anak pa sida laisal ko matam je sida moi jo mai lehen de ba moi jo election banks hai ba sketa to le adi concern MLA duna tamina sande kanada khoi gi atopa somda lama ma da lefani ma mi do dum purga dum lakpa to ba dumai to jo dum sani aduna in kan bada masi ina ngam moi na da hai je asengba oirgadi masingdu asengba gi sabo di hoji disi verification to is di yaroi dana Aadhaar based se tarok amde yaroi ba mana loina ba darkar le ba che sang je original lak to oidoi ni pha ba ju loi lai re na tra aduna in kan bada adugi drawbacks tuna oigadra ina khale aduna masida akoina yeng ba yar si so long as communal politics hek tongdari gaina sigum bagi problem je adum lai ne ba ada akoina akoi gi se vote ju dum to idana se kudamoina che kanglu akhoi kanglu yam taba ma kendra gi election and license yam nungai ba kuki ju taba naga ju taba mede pang ju tare mede ju pare tare khalo si manung sida naga masing khwai ya me khalo ba naga soi ka ne khang ka ju dum ka mi ya phaba de yeng de ba community to based tarok muslim dai thole di jam phai moi masing yam da ju mon da vote pi ga ja khoi khana de ba aduna kanglu te ye ga tona accept only thongju kendra da ne meeting ang to rise atay di tohan ba committee mayam na kudaba assembly constituency ni okay ana masi isam na ke khoi gi political awareness what pa khoi di mari mata su to ai asubo mi le pa su mo na ke do pi do na khoi ma ma le pi ne ga ba ko moi ma ma di matik sa gi dra po ne asaina relatives ki adai ki community ki smai pham moi basina mi masing lothok lokchin to di leine khale अनि याम लोड खजाने अदुना नि याम ग्रबा 1,06,000 ga 234 laptop missing tours okay ahame round jo zadana bi gi amna phajaba idea ite yamna interesting oi bai tare communal politics adu political awareness what pada gi ni haibani soidana masigi si achievement to budi sungam 100% cover to budi sungam moi habi point duni zadane kai habi ni same question duni tongan ba ideas sing me am pinere zadane kari ba JCILPS ki market gi singum basida ILP gi ho adu ga sum influx to ba the migrants me am la pose singum si yam kanna change chong na tori ba organization moina social organization moina kari ideas lei masim dang ke kanoni zan zu takpiri ko oji koi gi politics da koi gi sagai gi kai gi ethnic politics to na ba si gi su chumne am maram chaba amani koi je self gi mai kai gi koi hantak ki electoral or verification si hek to gi
notification thokiba galona ai media adam su ke miam da film tawre belo sing do electoral gi lairiba magi official sing da maram di gaina ha kan da maram sadana ai non local sing option ba aduga ai electoral roll da to mitop sing hai tar option ga no na ai mamang dagi ai na appeal tawr ga lakre masi ga lona lona na tawjening si kaino ha kan da ojiki henkalai ba natraga mamang da ai census da 2011 gi census da su ai ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯆꯣꯡ ꯆꯣꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯗꯨ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯐꯥ 1 decade chahi 10 farakadore ado mayang wakhaladi thotati adum leibasi aranba ahenbani henkalak lani henkalakpani habdi lei haji khangi khangna moi center da chalakanda koi masi delimitation tawdanabagi kaigi proposal di taw edu laiba posi karidagi oire ibno haibasi political determination amagi masina kaigno da future da aikoi future da an impact ama aikoi miyam the indigenous people sing okay future impact am pirakadone se hojikti kaino tholai si kaino kan da tarang hojik tholai si kaino kan di hana lana tawgiba dual voter list apten giba sigum bajing si ngasi di aadhar link torok kan da di mafam amaga amaga lakpa kan da aikoi kadai da leigadagi si mokoi gi lambi si thirakpa kan da aikoi masi akoi gi hojik verification torok kan da natra renew torok kan da tawbu ngamda ba maram di tawrora kan da madu link tu da lakpa doribani na leitramni na maram di hanadi only mingam panjala kan da si tomba chawba na pala kan da atawramri hojikti electoral roll duga aadhar ga ani gi link am la kan da masi verify tawra abni na adu dual voters list an ba sing da se sam na kan da example da kurkul da lebu do sinagaram da ming chanjen ba yawrum ba natraga hojiki prajol da natraga saitol leiba mapam jing si da tawram ba jing do sai da leiba ko gi anywhere tapaki mapam jing da chanba sigumba su yawi aduga leidana hapsen gi ba sisu thoi hapsen gi ba aitar agoi matam du da leiri ba mi sing du masaji leibra leitabra hapsen gi bisu yawro mo heni ga lana tawsen gi ba aitar tawsen gi ba aitar hozari da hapsen gi ba aitar masi ju akwa ngasi di adu distinct ona chong toro kan da di leitab du di sai target tu yongomdre ba target tu yongomdre smai tawdana hojik si koi press note present out of man da koi na masi yamna miyam jing de su masi awareness ama koi thamura matung da koi da so many complaint me am lai kudam moi na si de yawri ba ngasi si de kumbi gi 100.12 ai koi percentage ai koi verify ki moi gi no si da progress lai re na high re ba si da aina thamjing di 29.5 kumbi sa nganu kun si high re mafam si da ai koi da leba complaint di kamai to ge da mi sham gi matatta ai koi makoigi faz akoi lana ming hapsen ba leitaba mafam du da leitaba mafam kumbi nganu ko si da leitaba sulai leitaba mi sham gi matata hauji electoral roll da yawraga legi bi ekoi gi koi da complain le masi ai shamang na makoigi belo da ekoi complain si maina leire masi am sumna verify to bi ona ai koi gi mai ge de gi su tasing na thamgre adna high boss mai to kamai to ge ta kan da kumbi nganu ko si da kamai to da kudam one example ma katani kamai bi je nganu ko si da mi sham muksi kamai to ge da mari matani relatives rent la ibani adu to buni hajal la kan da makoi si susanpur da na traga imphal da thabak sura ga legi ara kan da voter list di panjan duga physically mafam du di leita ba sugum bajing se ai koi assembly assembly constitution atai de ju masi sugum balai ba okay mayam le sugum bajing sine ba koi da uji masi verification to ro kan da makoi ji chong thorok kan da magi
chap chapa figure du utpong ngamakri se aduna aikoi aina appeal tawning si an bada aikoi ki BLO sing se BLO bu level officer sing se moi sing si ki sincerity du ne ba maro maram di kai na kan da sincerity si aduga MLA local MLA sing adi bureaucrat local MLA sing bureaucrat officer sing kai na kan BLO sing si maru ina MLA sing si ki khut lei ba yam chena kan da officer sing thabak to bune har ga chu makoi ge heta nak na ba mi ore mi yam chena kan da local MLA ga heta naksan na ba yam relation yam phabu sai ga jana habi nak bur na ri khudong sabam phangne do aduna ai gi mi gi si sak mai si ya kan da koi gi mi si kathat pa ya yu si adum kathat pa ya dual voter list an bai do na sai je amada su yon ba amada su mayum pan gar ga su ai be madu dum thamo koi da dum tong je lu kai khal ga adumaina to bagi posi lai masi yamna sincerely masi laita badu di laitre na ekoi handaki lai ba verification si da di masi yahon bi da ba lokthok bi ba adu to raga di aina hojik lai ba voter listing si gi asing asuki matik ekoi handar kanir okay ba aduga asli amana ekoi non local sing ekoi di JCILP ki maike de gi ekoi hanasu appeal tor lai koi huji JCILP ki office su koi system mani hum thamakanda koi electoral roll sing si koi check tor kan da download tor jara kan da koi su koi mai kai de verified tab na Imphal district ate de koi sing na ba jaga sing de koi check tor jara kan da koi ai koi yu ba data am puthuk na ba koi hona jari masi athu ba de koi pura kan da kadai da karam ban local sing henjelei se kudam ni Imphal area do orga su na local prominently later ba hai tare ne ko bongu si koi bhara da le chalaga madu ki bhara da le yumbu du ki link te ta ai koi voter list chalan ba machine kamai tor ka machine ki sina maram or kan permanent residence kar le ga PRC partial akan da makoi si permanent settlement ama leina ba gi khudong chama phangna ba hona rak pa se machi yam chauba maram ma ne ba aduna BLO sing sina su ai koi machi yamna aware oi bi ra kan da karam ba kana no makoi si Manipur da kyang pi lere makoi gi voter list karai digi lakuno kari makoi gi link che JCILP site issue to maina yam kan honari have ni to ka hojik si maroi na kumbi gi su hojik lai ba as on 7/11/2019 ngasi maktat phangban data have tare 25903 lai ba electoral lai ba 25933 request receipt or ka verification gi percentage 100.12% ni hojik kumbi gi ojana have ganu kon ke loi yaura kanda adubu masi si karai bak da chumino BLO gi si chum me na data pi khra bani masi gi loisan le haidana adubu loisan da ba ta baki mafam da su lai mafam samna da khoi gwai hojiki kumbi gi se masi di ganu kon gi 29/5 gi si di daseng ba fake hai tare ne ko sulai le ta ba mi khar di yaure hai ba se koi da di masi chap chap evidence le re ba ko maduna masi mak chap chana puthora kar gadi koi di madu koi legally na tra madu chap chapa BLO du na madu chum na pikhala magadi lana pikhala magadi madu BLO mathakta na tra madu gi mari le na bo officer sing da action lo na bo koi mai kai de gi okay adu su yam kana yam verification hai tar JCILP si site se monitor tor ga lai re hai ne duga hojik si koi tampaki district sing hai tar tampaki district which koi tampaki assembly constituency wagai assembly constituency si 39.54% achieve tor lai re yam handana lai re chin last 60 assembly constituency si manung da man 59 position is lai se adu sigum da sudum khana be ngai gi hai bi ri ba sai migrants chen thuk sin tau gi ba du lana tau gi mayam si ju sigum da apply tor ga adi wagai assembly constituency si singi constituency na tabari na sida su do apply tor ye be oja daram de lakseram ge oji point si oja kana no hai bi ri yamna tongan ba mod ideas loi mana ba khara hena lana tau ba du ga sai gi communal politics adu ga voter gi keno de yenga tau ba go puna masi yang kan da lalam me harga di madu CEO ge site ge dum kakpi rights le zal dum kathak khara na traga pressure da dum kha thangmi si matam chondra ga election na mal lakok di yeng si kai na dum mai politics sanar ba ge idea ga le ro zadar mi kai be mang mai tham bi ka ayam bana du moni to do ai matam gra yeng gi si because sai na ge do MLA mantri na mai concern jing general influence to ni na handa assam ge NRC gi da ba foreigner ne khangam do handa ki boss si bok di moi thada ba ya gi ni ai du ne yes और मसीदी यामना मसी पॉलिटिक्स यामना हंदबा ताकि पॉलिटिक्स ने बा सोइदना तोरकनी मरम दिकेनोदा हौजिकी सेंग्रे हाइबा मयाम दो अदुना जु हाइदोइने बा अखोई जी याना बम तम तौना खोना नंगना हंद कार्ड इना कार्ड तौनी खोटकनी नोय कैसु वारोनो वोट एंगन थादरो अदुगा इना कार सोयरो गा तरोगा लोइ पाक्तन बु तौगिने बा अदुने हेना वोट प्लस पॉइंट ने अदुगी खुदोंग साबसे अखोई वोट लेपी बसिंगना
leibaki yang ga sutuk toro ba masagi yang ga adom do ina politics ne tor kane ba aduna ke harong ngai di woi ponte ta sengna tawum thokpudi yam tawgadau ne ba maram di kano da akhoi na khange lam je elasticity dong sing thokya ponte na tra mi di sum he ka leim ne ba Manipur da mi la ko siga du yogre ga na koi Manipur ko jing jing pak thok ya ponte ba yam din section gadam ne ba maram di section ga ju zakana no section ga sarkar na sarkar ju section ga da ni miyam jing ju da miyam ai da communal politics lak khabni na ai gi community ma sang padu di lehen na ba to ne ba tak ta na ba khot ta na ba di moi miyam chang na paisa khai na da yum ga lehen da maru ka to yaw ni kai no paisa phan ji bari thame na adu hingon ayo no ta ta laksel ba adu heng mai community lak ka dum lehen ba tampak tadi so so pham sing ji pulap pulap leraga colony we second pi pau dum phangi masi gi adu bok sathar ine position aduna keke masida lenga pasing na yam tawai yaw na ko osi habi do masi mi top sing ji lok thok dradi akoi future ite ga na khaloi moi politics tadi moi ka hor lore habi vote phangal lore si vote phangal lore da ni henjelai myams okay henjelaki myams maroi na hoji ki si mayam dam phajana sunna toroga di lokthok pi hebta kasu de kai ba leite du masa masai kana ba yenga di ai political kare hai tare political achievement ma gen ama phangna bona ba di madu yengi si haidana dum kana ba dum lawbagi adum madu gi singna ba sadum lai habine du Manipuri future yeng kanda ponam mayam sangthal liba khongjang si du Manipur gi yeng kanda di khara hena senga to machinery sing adu government with peoples masa masa gi mari mata relatives ni haibana ta bida khara hena future yeng kanda khara hena thabak to biraga di masu mayam jaran hoi mayam se sum thop ngam gani habde mathak jam tentak break lo jage break tung ta khoi yam thon jake impact ni su ming ta dum lebiu welcome back adum ye bir bisi Manung hunani aduga progress on electoral verification program lagriba na be batara ni panda loisan gani haina pandam thamliba singda election electoral verification program sini adu bosi baute assignment yobungam da badu karai wai da soiri bano aduga masi taseni yobungam godri ba karai wai da lali bano haibadu ni adu masi tasena koi khanari basiti tonga ton CSO sing society gi haitare bapungoi ba haibi ga da basing ti yaudre adu boza Abdullah da laksaram ge point si ma'am puthongdare mai idea sing putore adu bosik si voter sing kak pagi matang sing sai BLO sing ozana sai bire lekai lekai lak ne habna BLO da thingdari khudong sada sing koina sum field da mkhoi kumbani na adagi hojik si Churchanpur gumba adagi samna halda farflang area hitar khrena Manung hunjan ba district sing dati moina salaga data upload to matam da kuchu kulai gi awa basu adagi internet ki adagi computer gi natraga laptop ki khudong sada mayam sing do moi de piri remuneration natra honorarium si chu yamna matik sa matang masuna da ba haitare sigum moi post dum thengnei adu sai habiri bozana habiri lekai lekai da to thaboni na khrena sumna to boji mathok thai do sumna to ge sumoi makhut di lai habdi wapam thambi do matang hida koi gi communal politics aduga communal political awareness what patagi pangan belt mai pangal belt cookie belt aduga naga belt na sana bagi wakulun ju lai tabdi nati marak hida sai 90s matam da maina lai hiba du matung da lakma mayam jina su madugi communal gi wakulun si lai tabdi nati kari habi ni soida communal politics di ani mafam da any community khuding ma haijage communal politics lai ba pangan soire even ai mag haisnu ai sih ujik keno da ujik main pada vote lepe ba mayang lewa ki lau jeni kai na Abdullah do vote kala kadra ban di pangan do pol keno to ni na mai de dong kan kini so ai communal politics ni communal politics to da ba phu bom sulai sulai tan Manipur toi mak to ina hoi madu gi do khari hanjin na yamna ai keno to ba mayang kha ai khoi sida ure ko ujik ki ai di mafam Churchanpur se khoi nahadi launa la ini Churchanpur san district se ai di cookie sing khoi keno chin cookie sing se ba ma dagi sankhala ka na so missing yang phale ko khale ha ba ada masigi sida arke ke hauji keno sida BLO sing sa thengna ba wa ba se magi technical gi ai magi keno sing ai internet phangda ba tata na manguna pibe allowance pick ba adu khakna te ba madu arai bane ngai di thamjage ba okay manam di hoi rahanti wala sing si kana gumba jingi rahanti wala sing tang bisoi ram ba yai mandi makhoi matung da khulai pai ba adum geng sing puna ba mayam khak yauri ba makhoi khutta pu ba geng pressure da pressure moi pocket yaw ba geng mayam ko nong pressure to nong adu singduna ki han khangan ba adum adoi da yaur moi hangai leite ba e si ha poi de ha pu dana ha pu ya draga adu mapu hapa matam nang sai adhar base tor ai isa do lojira ke haujiki si adu mai tor kana pressure to bu so dum leiram gani aduga ade mislead to adu mai tor mislead to bi doi ne ba BLO dana fanjam thamoi sing to jagi hai tar ga so taw ai gi lekai la pai khoi lekai gi LP school gi waza ma natra primary school gi waza ma ai ne mislead to ba hai ba si them ba hai ba si yanum ilulu da bra hai na i wakhan swaya tham jage ada hai ba ke no si da phiki sai sa ga doi sha
ha ID kaino chi urok mamang sulang matung su tel hain ta doise belo sing sini yam roin ta doise hojik se man de makoi hapuroi hai hapure makoi horin som de fa do re man na ka bai ha bai no si se ne horen SD ona na SDC lang thurak pa ya so ai do doi project si ya de haptre nang kai ro haptre si nang si tau ta re kai na tau bi basu awai de yawi do na te yawi ai masida khoi na masi khakti yeng na taba man biswa ja bu kan masi hojik te magi da hap ngam jadren khalone masi ka khidau lei re bole di man go me na thamoi seng na tau bi ta ga di asa wajana bu de hai ri masi si keno tau roi hai polang khak ai election ngai ba khot pa hai na adu ko ti lei bi ma de tau bi da na thamoi seng na tau bi hai ta ga di adu ai da tarang ba singa sangom se dum khai duk na pa ya bi kan di salama la ka hai ni khali adu madu na tab da ai ko swai da Electoral imphal ni manung sida Electoral imphal ni manung sida hojik aikoi kendra singdi panjaroi ge dum madu ka du BSC singi miyam sing no waru bu suya eba ya di Electoral imphal si constitution tari la ni fal tari oyam do male ha tari sida lei se maru oina aikoi gi imphal area municipal area gi municipal corporation area da lei assembly segment tari hoi segment tari sida hojik lei sing sab tong yeng min na se kana gi voter chi kayam jam hapsal lige voter chi ID kana swai yaushalim no habs nahan di Facebook kaino da khabaram da thengnai jendagi aikoi jumna ka hek lona aikoi maitai na maitai pang jumna ko thak on thokhiba adu on thokche re kai khabar da hakpa swai si su akoi line lo su lan gani hab maram de hojik si aina na hala sigi sida ai dinga si dagi na matam numit kharni gi mamang da ai hotel amada akoi MMWO gi member singna asa pot ke no jole haina ai haing ka yam inba phajini koi ba adu isinu ke no to ka ma sikki de nang document ti yeng jage hai ka da ma gi voter ID card am Aadhaar card che me jo khu gi futhore so yam ngatra mai pokham Bihar da gi ni lepham Bihar da gi ni mai te lo suma phajana seng na ngangri sida khoina sida akhoi gi lengak nam sung akhoi gi lebini ro mayam punam section ma misangi heba maram chinga ke no to ba ha posak se chingi sina kha difficulty lai ri bne ba doi da imphal da gi magi goming gi machinery sing jo bada natragna adwai da ka khudong cha da ba khadi somewhat imphal gi khenare ai tare machinery pun goming gi machinery pun makhu lai ri ba internet gi khudong cha su mayang khak phangi ba khadok poi ke no su lai ba se swai sida gomeng na tau da bra natragna akhoi miyam sina gomeng na cooperation pi da bra am khak swai da khoi lai ri bne ai di akhoi sida ai parman ta haijage ba ai is low batara ga di nan manipuri ma low tar ga di ma fundre me hen do sei ke gi no hai ba ko salam phukne bai thamning tamning masi ko hen ki ba mayam jaw re ba akhoi da parman su lai ba matang sa kana parman su tawra dum hai jagani government akhoi tham jagane ba and ai is no pi low tar Abdullah Fundreimayum masan no pi na masi low tar ma Fundreimayum on ga do ri bra nan manipuri se Fundreimayum on do ida hai ri ba Fundreimayum on khaba masa do ma Fundreimayum i oi ga do ri bra ai sa ga ma ka mo chi ka dai phoba future tin na ba gi condition la ka da gi hai ba se akhoi na na ba ma yam kana arki ai sang bra hai na khale aduga audit Islamic segment tarikh da oi ri ba phibam se masigi sidana hojiki verification ka mai to 100% yau khrabra hai bidai suno le le de masi kai gumba yau khitar gadi nan local mayang khak yauri ba posak sing se masi si yamna ID kaino tawna ID mahyo niyam chumna mahak du kaino yauri ibra natragna maswai sida gomina miyeng am fu sangdra bra ada tra BLO sing na so adum aswai de kaino taw tare thak isan gra kanda ID akoi swai di adum masi jahol la su kai de haina khan bagi mong ko gomen da lai ibra hai ba ko san semtong ai hang maroi na pukchel sing thabak to biu hai adum mate wafam am khatangar ke mina khatanga matam dau jaki ge swai sida hoji oi ri ba phibam se masigi sida kai gumba makoi da kana gumba singna imfan gi constituency kharda ID assembly singmen kharda kana ofin election lepa na location thing bagi oirang bani haina khalle nasi pho vote ka da ate kana kang atu ai tonga ESC sing da kahaning da misina vote ka khibogum swai da sunal location singna vote ka khibagi phifam che ta sengna lakpa ya bagi ID possibility se yam naksal la ba haina khalli hauji oiriba phifam sida government na so government machinery sing na so maram di sagai jumna ko onthoi ba natra keno toriyo mayam se masigi se aptang chection na yengba ma changi aduga swai da maitelo lon da ba mayam khak leide ai di maitai pangan su khunda ba maitai su khunda ba dum phum sigda na ni pota poti dada de di bhayo bheno kai yam tongna ba dum phum mayam khak leire ba swai sing sa kumne yeng sal hoda ta not only maitai fruit to sunatra pagan maitai pangan gi count to su madu madu thengna ra ba ai ti punna haijage maitai pangan adu de go mena khangas nu maitai gi mar leiro maitai pangan ni mar leiro hayo posak sing do de Abdullah gum bam adwai da masi specific one hai ba ji lan gani hana khale oi ba situation sida okay maram de maitai pangan gi su leirang mani I hope masing khar pikna leirang mani fruit tu yam da mina maitai gi na masing khar hena yam mani maitai mar khar hena yam leirang ba hai ching na ba se ngo da feel to we adugi masigi singse masi kupna yeng sanba amasung masigi sida ai di yam kana wak to hoda tar ga di semi segment semi tare se
swai si chodom nan local na hayeng ai mathang lak tori bab tam da adum chingkhai khip su yai hai basni Okay, kana kana yam bu second chingkhai view ba tam hai bu su ju mapangan sok thram ko phifam ma phu ubni adwai da khudong sa ba lor ka hai masi akibam lei ha Okay, mayam maruina section view hai basini mai akhoi isa gi mayam sincerely thabak to view hai basini official su oisano duga laikai laikai lei ba club organization su oisano duga individual su oisano section na thabak to view atopa akhoi hena wakal lu hena lana sanghen biru gunu masi masi marui ba manipur future gi damak ta khar khan bi amne oja Dhiren da laksaram ge ngasagi JCILPS su yam sanghen liba iho marak sida su seksi manipur gi oina su gamin su tonga tonga issue lei ne madu hektan pai bang amam da su yai adong ku JCILPS ki ILP issues yam long yam sang sanghen la bani adu inau no na haji pramanam khudam moi na Meghalaya gi hai tare Meghalaya gi deputy CM akhoi gi P tenchang sina hanak si yam nong na hai gre Meghalaya da 24 hours like the hen like do itadi government register to dam ni hai moi Nagaland EXC New Meghalaya Residence Safety and the Security Act 2016 hai bani masi gi focal points to tenants akhoi mayam bharat thami mayam di hen focus to kan thamne du sigo musi government di makhoi government si dum same to 2016 da seng ki ba akhoi Congress government matam dani hojik atop moi local government mung lai local regional party mung lai Manipur gum sing ideas sing JCILPS ta gi karamba suggestion gum pina bale aduga government samasung aduga CSO sing side ta khena rak pajing se for the future of the Manipur hai tare sigo di karamai ni khena ba je kamai mu phangi duga JCILPS side ta gi karama pressure sing lai adu tang mayam thambi Kkay sidani khena ba haise khena ba si khoi gi leibak si gi nation si interest tai tare ne ko thabak to ba politician sing gi se akoi gi ngai koi Manipur gi na Manipur gi politician sing si nation si gi khallaga determination ama yauna thabak si tung gi damak ta khallaga to bu si khar wat pra ai bi si koi da pau je Meghalaya gi di makoi gi uziki 24 hour le hen na leidharaga di makoi permission logo da mu restart to da nya ba posi lai JCILP gi ju ai khoina mamang da 2018 gi July kulum doida assembly da pass to kri ba ai gi Manipur people's bill se masi pass to ra kan da masi ek ol kan da sana hala kan da sana halaga di koi nan local sing si la chang ai be sing si makoi restart to da ni makoi gi rules and regulation ki matung ina makoi leiraga di na traga leidharaga di makoi sum ba rules ngak na sakka dabne ha basi sab sana yawe aduna bu maram kan miyam na 2012 ta gi JCILP sema kan da akan ba movement nam ko loina na Robin Hood siri ne adu siraga su ai koi ki politician sing na madu khangna miyam gi hunji khangna determination nam yauna ai koi gi lai tung gi future gi damak tani masi ayeng mito miyan cha sing sina henkala kan da koi gi lam pak tok chok oi koi gi indigenous people sing si masing lik pani atopa sing gi henjela kan da ai koi gi future si lai do ha si khangna determination nam yauna masi tog da ya da bani ha ba pose makoi da yauna tog da nam kan da ngasi phaw da sahi ama phajal aba 2018 gi July gi tang kulhum doi da pass to bune ba sahi ama ga makhai mu phajal ko do ni October yaw ni si phaw da governor na SNP da ga yaba potu governor gi kuthang da gi president jo hon gar kan da ngasi di president gi table da 10 bin da ta ba ta le kan Manipur government da ngasi ho da single pit ama bhaw wafam ama bhaw India government central government da takshin da bai se masi aikoi gi leiri ba politi aikoi gi government si gi aikoi miyam da di amna koi miyam sing si gi am laibak chibni ai jeni ba laibak timsina du bora dra adu aikoi gi maikai da gi su miyam gi maikai da gi su ngasi di aikoi government si da aikoi gi trust koi na thaja ba du aikoi kasu leite maram di makoi na masi ju takshin gi ne ha ba leite adu aikoi miyam gi pressure na tra di aikoi kai da ngoi da aikoi miyam gi apam ba chi thungoi maram ma tu na aikoi ju miyam gi pressure ma tauna ba aikoi JCILP gi maikai da gi su angle khudi makta gi aikoi hona jari maram di Manipur si tongan ba issue andak si aikoi lambi aikoi national highway sing da sang pon atra tongan ba sing si gi aikoi check tona ba campaign sing aikoi JCILP gi marak ta gi hore ma kan si marak si da aikoi gi hujik amu frame of agreement ki kai ki lakpo si da aikoi marak si da aikoi gi issue ji kolai to kan da di yanjana bu kan da di aikoi miyam di ama khaktani tawguduri ba thabak si di issue ji ani sak ki kan da aikoi da kitang kudong cha da bale adu oraga ju aikoi gi maikai de aikoi hujik laikai jing si awareness to mina ba aikoi gyan ta mina ba hana su ta mina gre adu bo aikoi antak aikoi laikai club organization sing si ga JCILP ga famina kan da laikai da mito miyan sa sing si bara da tam sing si maram sa da ba lam yon da ba adagi aikoi gi laihan da ba haibana sing bu sing si gi laikai na masa sing aikoi gyan ta mina kan da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇ ꯂꯝ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇ ꯂꯝ ꯌꯣꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯔꯥ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯨ ꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔꯗꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯣꯔꯄꯇꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔꯅ ꯂꯝ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯣꯟꯕꯅꯦꯅ ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯊꯥ 5 ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯇꯧꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ओके ngасai voter masing hengkalakpasi ka dadra lamju section ma mathau tai haibni ani tuna JCILPS madada monitor tori haibni marakta khoi oja dire di yam tero point sam ka gai kana hangjaram ge hokiba 2018 gi august tha da hai tare 9 members committee ma ancham desham aims तोरगा महिरो होम सिना डिमांड्स एनआरसी की एदुगा मसिगा सिमिलरिटी लो हाइब तारे सिंग मतांगदा मिनिस्टर स्टेटमेंट थोकरे मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन लिंग ना बई वापम दी अदुम ngन हाइग्रे मासु अखोगी सम मणिपुरी खनब मिहुत अम ओइना मणिपुर मा सोशल इशू दगी हरप मिहुत अम ओइना मिनिस्टर अम ओइना सिंग मजि हाइग्रे दुबु थबो ओइना पांथोक दबगी अदुबा असोन बदुदि दुम उबा फंगे दो सिदा 9 मेंबर्स कमिटी सी देसाम अदुगा अंचम एम्स यावना मसि डिमांड तक्सन बि वाफम जले सिगुम दि करी आइडिया लै मसिगा JCILPS का तुना समिना वाफम दि लेब्रा दुगा मसि ILP का NRC का खेने very difference मरम दि केनो हारकांदा NRC सी इंडियन सिटीजन ओइबा नत्रक ओइदबा कतो कोइ वाकतने ILP की दी इंडियन सिटीजन ओइरगसु स्टेट सिगी इंडिजिनस पीपल नत्रगदी मधु संगपदा मधु रेस्ट्रिक्शन तौगदबने या मधु रेगुलेशन तौगदबने हाबनेबा अदुगा INRC दी whether he is Indian or not हाबनेबा अदुना NRC तौबगी तंगाई फदबा सु लई मधु another question अमदा अखोइनसु अदुम JCILP के माइके दगिसु मणिपुर NRC अपडेट तौगदबने हाबा कोई डिमांड अदुम तौरगा लाई अदुगा पॉपुलेशन कमीशन सेमगदबने हाबसिसु कोई लाई कहिनो पॉपुलेशन कमीशन सेमगी मथौ तारेसिने कहिनो हारकांदा अखोइ मणिपुर द लैरिबा मियोइसिंगसी करम कांगलुप की मीनो करम मन कयाम लैरिगे हाइसे मसी कमीशन सेम कांदा थिदोगदी अखोइ हुजिक लैरिबा चममनबसी अखोइ मरक्ता लैरिबा मसिंग कनाना करिनो से कदमैना अखोइ कदाई कदाई द लैरिबा कना ने मसिंग यामना लै हाइबसी सब चाना अखोइ कयामना माइग्रेंट सिंग कयाम हेंकलै हाइसी पॉपुलेशन कमीशन सेमगनेबा अदुसु मथौ ताई अदुना NRC मथौ ताई अदु NRC लैरे हाइदना ILP नाथैबदी लाली कहिनो हाकांदा NRC का ILP का खेनै ILP के NRC का खेनै मरमदी ILP दी इंडिया सिटीजन्स ओरगसु मा अतोप स्टेट तगी लाखोसिंग से मसी रेगुलेशन तौरकांदा मणिपुर की मिसिंग याम जदबसिंग से कनगदबनी हाइबने ओके याम से लोइसलकपस हाइदा दने बिदरि पुनप खोमजन लगांदा नो आइडिया अम का कोइ ताजनिंगे मदुदि हुजिकि हाइबा मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन बोरो सीएम दुम हायर ग लैबने दुगा तोंगा JCILP साइटेसु CSO जगिन साइटेसु नो ललिंग साइद साइ वोटर सिंग द पीरिबा वोटर वेरिफिकेशन सिकतन तबा लमगी प्रॉब्लम अदु कम्युनिटी प्रॉब्लम मयाम लैबसिदा खरे हेना कोइ कंस्ट्रक्टिव ओइ बाहाइतारे मसैदा होइना इंक्लूसिव ओइ आइडिया सिंग जो जदरबे लास्ट ओइना थम्बिरम करि हाइबिनि के तसेंगमदि खगे लैबा ngai बा मयाम जिंग मरिपा नुसिदबगिनि मरिपा नुसिदि तौरोय अखोइगी से इंडियन सिटीजन दी टू सम एक्सटेंट मोइगिदि अखोइना रेगुलेशन तौदोइने फॉरेनर लाइबा बांग्लादेश तगी मुस्लिम लाइबा देगी
chin kuki lai me am they are foreigners ka moi si bodi lok thok na moi lok thok bai yari ne ba se magi muha foreigner ek lai ne ba ada moi atai ki Indian citizen du di problem lai adi yare ba moi na mari ba kyam nung sidage da praja ju ngai re sarkar ju ngai re masida kem thaw yaw da bane ba number 1 ka city foreigners di suk lai le lo dam adum ek lai jari ni foreigners ek ko tan thok bodum yai ko deport to bodum yai ba asuk sang was the foreigners karam kana deport to ga except rohingya lak ki pot khara hai du na ko adu su Nepal dagi kam lam gani Nepal su nai je ade ani su bada mo sarkar na bu to ge di nan local sing jam lai ba lai di praja sing jina zu mai bhara sali ba imung jing jina iramdam gi tungi future generation khalaga leibak sipi ko mi di sum pol kani ko hayeng mi leibam je yum leibam le zu leibam jing du gi lo ubam ko pram moi gi park hingnana bagi standard my yam standard level life my way of life le na ba yam darkar le pot amane ba adu gi du yenga ga ne moina loi chamana na ko ai gi yum de le ge di noi mi ni de hen lai bi ro toilet attached to go ni bara si lo gadam ni ram di na sa pharoi no me apolo le sala ga motra khotra to ba khoi de ju mang ni haro ne adu moi kana lai duri ge ba se pikra ba ka am mi kun tumale ai makong am ngai te plastic da hamaga moe 10 min do doe aduda mai yumbu du yare ne badum aduna adumaina hell hazard boini yam bhamada noi sakho ai man ta ba hell hazard boini akoi di yam phasna le haningi yam na sanitation yam phasna tor ga le haningi aduna masing du ka le helo ba je kana le doi no ba da pick up ka je tarakun floor tha jala pulap tummaga lekhalamni na mi du leinge dum yare ba aduga du yam lai ba potat mai to buya ba ado regulation ma haije regulation du sem ngai ding da hojiki du bokti yubu du to buya ba aduna aina haije ning se yubu gi on regulation ma thamba yai on regulation thamba yai ai magi yum ni keno mara mana sale ni mana tong ning to yai keno aduna thamja ning se leibak nu siba mi jam yaudre ba leibak nu siba mi yaudre mito bi foreigner laga leirage na leibda tu mi na loi leina re wa adagi lambu pisan bo adagi lam pisal laga leiraga moi marup tonaga to bo adai sarkar na ju kaim yengdre aduna aina jiri khudam je sai habi gi do nong mai phal ju akhoi mi the vote card ta ya haise sigi future ji u bo ji yam change ke ko aduga jigi regulation jim di there is much adu foreigner gi di mi foreigner ek lai jari ni and not a single foreigner le loi da okay yam pase asigi khosigi hariba electoral verification program se with tongan issue sing adum yaw ba tare masi khaktana loi bana taba manipur future gi damak tadi sidai yaw gi basina adugi pandam mama amagi khongda pam morga su tawba ya basing public sing government tawba ya bade mayam lady happy yam ngai jeng asigi electoral verification program hojigi success oini haina thajanari ba program sigi damak ta tongan wakalo jing thambiri ba oja Dhanabir Laishram aduga oja Kkay Dhiren with oja Abdullah Fundreimayum Manung ni makai di hanan thaga sari loina ngasi gi oina di Manung ni tharom se matang se tension jari mayam purang poroi boina kurum jari